nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura cash uri gukina ariko amafaranga 150 yego cyitano pe hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. YORA cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA cash kugitanu wahinduka miliyoneri YORA cash YORA cash unaona YORA cash warya cash wowe kome nipe Yes, wahageze. Hello. Ni muri Airtel Tigo gahunda ni ya indi YORA cash. Muntu utaraza muri YORA cash, muntu utarakina tombora wacitswe. Abantu barayora Rubavu barayora Nyamagabe barayora Nyabugogo hose turimo turayora nta kindi bigusaba telefone yawe yonyine ukohereza kuri 155 ukaza kuyora uyu munsi gahunda zahindutse ibintu ni bishasha Gitego imeze yes ibintu ni salama kabisa bikwaye nipe Hapana. Washaka ko ngonga hehe? Hose. Hapana. Hari ahantu ntashaka kugonga, hari ahantu uri kuma. Well, ikaze nanone nkuko Sylvia yaramaze kubibabwira ni Airtel Tigo dukomeje kuba tubaha ibyiza gusa na amafaranga of course ariko iri muri promotion ya YORA cash. Of course ndizera ko aho muri hose mwakomeje kugira umugoroba mwiza ndetse mwagize n'umunsi mwiza mu byo muri gukora mu byose ndakubwiye ngo ntuje ese wawe wagenze gute? Ya umunsi wanje ntago wagenze neza cyane nagiye gushyingura. Yes ariko byose urumva bifatanyiriza hamwe kugira ngo bituzanire ibyiza. Hallelujah. Okay amen. Nizere ko ari kuri tayari kuri uyu mugoroba. Akamini tayari meze neza kabisa. So ntago turi twenyine rero Sylvie. Ntago turi twenyine nk'ibisanzwe nkuko mubimenyereye ntago uyu mukino ushobora gukorwa noteri adahari. Noteri bimeze bite? Naho neza Sylvie. Ariko umuntu kwambika bamundangire kabisa. Ni nko kwambika. Yes. Tumeze neza kabisa turashima Imana. Uri tayari kuri uyu mugoroba? Cyane rwose. Urabona ko ibintu byahindutse dufite gahunda nyinshi. Ibintu bimeze neza rwose. Kandi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Bidakurikijwe waduhagarika turabizi. Turi kumwe na Fraudwall ngira ngo mumaze kumumenyera. So ni nyirudupira kabisa abakuhahuha yitwa Fraudwall abakuhahuha kabisa. Fraudwall meze neza? Salama tu. Salama kabisa. Ndabona ufunze mobo kuba. Cyane. Nipatia. Asante sana kabisa. Ya Sylvie rero muri aka kanya ngira ngo ni bishasha ntago bisanzwe kabisa. Urashaka kugerageza? Wanshizemo ariko ba? Jamu. Nipe. Bega cash mewe. Abantu bahora bumva ngo turayora bibaza itariki. Buretse. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, nani, cyenda, cumi, vamo, stop. Uyo yangahe yabariye mwaho mureba. 500, 200, igihumbi, ibihumbi 4,500 yonyine umuntu w'umugabo. Vamo. Yes, well. Niyo gahunda igiye gukorwa hanga kuri uyu mugoroba ariko ibihumbi 4,500 byaje ariko biriya bintu twari ibintu bikaze. Hari abantu babona abantu bajya pana ngo ngengiyemo n'abayora nkayora.
ariko hari abantu bayora of course ariko nari amafaranga ni meza we mbere ku nigitima gise kidiha wise wumva ubwoba mbese rero batsinda fata ngaho birameze yes kuko bana rero twazanye ingira ngo urayibona right cash box harimo amafaranga harimo amafaranga ngaho Sylvie harimo amafaranga 250 twibutsa abantu ko iyo utomboye utoye muri tombora ni 250 ayo uyafata nka cash yes bisobanura ko urambwiye ngo iyo tuguhamagaye so umuntu turi guhamagara uyu munsi kuri iyo nimero guhamagaye 250 biba byiyanditse itabyandika wow hanyuma ayandi 250 asigaye tuyashiramo hano yes iyo tuyashizemo hano rero ayo ushoboye kuyora yose niyo uyora yose yarimo iyo bishoboye uyakuramo Fodwar sibyo cyane niko bimeze ariko ibyo bikaba ku bantu babiri yego okay good kabisa none se ko bavuga ngo ujye usaba ibibazo mubaza rero ni kugira ngo abantu babashe kumva kuko bari kwibaza ibibazo byinshi miliyoni imwe ku munsi kubera iki miliyoni imwe ku munsi ayibona ate bimeze biti ni ukuvuga ngo miliyoni imwe ku munsi nka Airtel kwe dufata miliyoni tukayiha abakiriya bacu babiri babakoresha umuyoboro babiri bashobora gutsinda bisobanuye ni babiri umwe abafite 250 undi 450 ubwo ngubwo ni 500 hariya rero uba ugomba kuyongera nanone so abarimo hariya so ushobora kuyatsindira right okay right ayo batayoye noneho yongera kuri cya gihembo cy'icyumweru okay right ngira ngo rero murasobanukiye kabisa bari hano bameze neza kabisa turaza kuba tubakira mu kanya bose umwe afite 250 ariko araza kwinjiramo hariya ahari yose yayajyana yose 500 turaza kureba ntujye kure ariko mbere ya byose rero hari abakinnye ejo abo babiri nkora dutombora buri munsi buri nimugoroba ahangaha kuri televiziyo Rwanda saa moya abo babiri nibo tugiye gushaka ni tayari rero kabiri na gatatu uko bisanzwe zinjiye kabisa reka turebe ni Yora Cash kabiri kaba yinjiyemo tureba rero zongera zinjiramo mugira ngo mumaze kubimenyera cyane ese biraba bimeze bite kabiri bangwa indi mibare yose isigaye kuva kuri 0 kugera ku 9 bakiri gushyira muri mibare wibutse rero ko ni Yora Cash nta kindi ukora fata telefone yawe hanyuma ubutumwa bugufi ubwohereze kuri 155 biraguhesha amahirwe nawe yo gutsindira miliyoni cyangwa se uhamagare kuri 155 byose biremewe izingizi rero nkuko bimenyereye reka turebe zatangiye kuba zihuwa kabisa yageze mi ya mbere ni kangahe icyenda rikurikira 0729 kabisa barimo ni benshi cyane twihuse cyane twihuse muri aka kanya ni Yora Cash dukurikiye telefone yawe on okay right twagiye kagahe byo ndeba nibyo 0 ayikuboneye ni 0 yiyandika hariya kabisa wow bane baracyarimo bameze neza kabisa gwibutse rero ko turashaka umuntu umwe ari wo munyamahirwe wacu wa mbere ese biraza kuba bigenda bite ashobora kuba ari wowe reka turebe cyagiyemo ni kagahe nanone ni 0 ikabigenda kabisa ikora umutanga ese bimeze bite twakomeje Frodwal abo bantu bane turashaka umuntu umwe wenyine yes ese ufite nimero nkiriya ese ndabizi muri kugenda mureba kabisa twagiye zirizunguza nika kabiri irasa nka kabiri reka turebe kabiri ese bimeze bite dukomeze rero ibintu bimaze kumenyerwa Sylvie yes abantu bamaze kwimenyera iyo byanditse 0 ntawe twagiye gatatu yiyongera hariya yes ese wow Sylvie gatatu ikaba ije ibonetse kabisa fata telefone ubundi ibintu bibe bimeze neza kabisa ukukanze akanyenyeri 155 akadirisha cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se ugahamagara kuri 155 buri munsi biguhesha inota rimwe iyo bigeze ku manota 5 mbibutse iyo bigeze ku manota 5 winjira abanyamahirwe bashobora gutsindira agera kuri miliyoni 2 buri cyumweru kwa gatandatu tuzaba turaha ngaha tuzabona aba miliyoni 2 right ni Yora Cash na Airtel Tigo mu gihe ari gushyiramo imibare reka tubashe kuba tureba kabisa Frodwal ibintu ni sawa Notel
ndetse na Sylvie bari kureba iriya nimero. Ese ni yande araza kuba yitaba notaire ayandika. Nibutse rero ko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa muri Yora Cash. Yes, Sylvie ashyiraho parere hanyuma twumva ese ariho. Sylvie line busy. Line busy. Amahirwe ya kabiri. Yes. Line busy. Amahirwe. Ako ngira ngo line busy aba yatsinze. Why? Cool. Iriho turabizi muba muri mu mirimo itandukanye of course, ariko telefone iriho. Ikiza nuko yagiye muri tombora kandi akaba yakinnye. Muri aka kanya rero ngira ngo turamubonye. Tuza kongera tumuhamagare Yes. turebe ko dushobora kumufatisha, ariko reka twongere dushake undi kuko ni babiri. Okay, right. Bose bagiye kabiri gatatu. Oh, gatatu Rero kaba yinjiye gatatu. nyuma ya 07 ni 07 gatatu zinjiramo zose. Mwibutse ko baracyahari ni babiri bose bafite amatsiko. Ese baraza kuba bayora amafaranga ngaye ni Yora Cash, turaza kuba tubyirebera. Ariko mwibutse dusigaje nibagira aho bajya. Okay, umuntu wese udukurikiye ntugira aho ujya. Abo bantu ko ari babiri baraza kuza kuyoragura hangaya amakashi mureba. Wagiye kangahe? Ni karindwi. Yes, karindwi yinjira. Karindwi. Ese ufite Turacyakomeza. nimero ya 07 winjiye wanyamahirwe. Reka turebe ese iragenda isa. Turebe ni kangahe yinjiye. Sylvie hinjiye kangahe? Kangahe? Yora Cash gatandatu yinjira nayo. Ese bimeze bite? Yes, 20 barinjiye bameze neza kabisa, bagiye barimo. Garanya abantu 20 ni kuvuga ngo turashakamo umwe wenyine wegukana. Uros katureye muri aka kanya hinjiyemo kangahe? Sylvie Araboneka, ese arahari. ni karindwi. Yes, karindwi. Ese bimeze bite? Bane na none. Reka turebe. Huha kabisa, yongera huha, imibare iracyarimo. Ese urabona nimero ari yawe? Twagiye twinjiye kabisa. Hanyuma rimwe batwandikira rimwe. Ese ninde? Wow! Ibintu nuko kabisa bigenda. Ese ni wowe? Nizere ko nawe ariho ameze neza. Ni Yora Cash na Airtel Tigo. Promotion yawe ushobora gutsindiramo amafaranga menshi kabisa. Hari imishinga yawe yabaye bane. Ushobora kuba hari ibintu byinshi ushobora gukoresha amafaranga. Ushobora kugura imodoka, ushobora kugura inka, ushobora kugura inzu. Sinzi ushobora kugutwerera muri aka kanya. Yes. Kandi akanyenyeri 155 akadirishya, cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri 155, cyangwa nanone uhamagare 155. Uraba winjiye mu banyamahirwe bashobora gutsindira agera kuri miliyoni 1 ku munsi, ndetse na miliyoni 20 ni igihembo nyamukuru, ariko na miliyoni 2 buri cyumweru. Yes, ikaba yinjiye rero. Hopa rero ibintu bimeze neza. Yes. Wow, nuko asona ari hehe? Aherereye hehe? Atwaye imodoka. Ari gukora iki? Parika. Gusa icyo nzi cyo naye kuko telefone iri gucamo, ariko nanone tumvishe ijwi rye ntago byaba ari byiza. Twumva ukuntu avuga ngo yewe we. Okay, right? Yes, uri hehe munyamahirwe w'uyu mugoroba. Izi kashi ni zawe ntizigucike. Mukiriya wacu umurongo muhamagaye turamuha amahirwe ya kabiri. Yes, agize atya akupya amafaranga. Arayakupya avuga ati na hari jya mu nama. Birumvikana. Yes. Right, reka turebe muri aka kanya. Yes. Yes. Turashaka kumva please. Turashaka kunezerewa, turashaka ibyishimo byawe, turashaka kubyumva mu ijwi ryawe. Right? 4 5 wanyitabye muntu uri kundeba. Okay. Yes, ashobora kuba ari mu bintu byinshi, cyangwa ashobora kuba ari mu zindi gahunda. Right? Mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kubitaba. Mwongere mugerageze mukande. Noteri aravuga ati uwo muntu ntamwumvishe rero. Ngomba kumwumva kabisa, niko bimeze. Niyo mpamvu noteri abari hano kugira ngo arebe ko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa. Mu gihe rero turi kumuhamagara, ndakwibutsa ko baracyahari kabisa. Ntuvaneho. Barahari bameze neza, ndi kubatera akajisho nkabona imitima iradiha.
ariko niba humure 250 bayafite kandi ndabizi ko ntago wakwinjiramo hariya ntubashe kuba wayora amafaranga. Ese biraza ko bimeze bite n'induri byegukane menshi muri bo? Turacyamuhamagara ariko ntago aritaba. Icyo nzi cyo yatsinze. Turaza kongera kugerageza nyuma iminota nitwemerera twumve ko turi bubafatishe. Yes. Ubibonye rero. What's next? Reka twamamaze niturangiza twakire abatumirwa bacu b'uyu mugoroba. Abo nta bandi nababashije kwitomborera amafaranga yabo uyu munsi bari hano kugira ngo baze kuyora cash. Mwese mubareba nta bintu by'amasoni, ku cash nta soni, bari tayari. Twagiye rero, reka twamamaze twongere tugaruke. Nta kindi bigusaba, rimwe ryonyine kuri 155 ukajya mu banyamahirwe nawe ukabasha kwitomborera. Airtel Tigo nakubwira iki? Zanga turi rero ni mu karere ka Gicumbi aho Airtel Tigo yaje guhemba umunyamahirwe washoboye gutsindira amafaranga muri YORA Cash. Hey, YORA Cash. Hey, YORA Cash. Warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo umuryango mugari. Turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri 155. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. YORA Cash urgitanu. Nifuzaga kubaza, hari ikimenyane kiri muri uyu mukino? Nta kimenyane kiri. Mwese muranga abanyagicumbi, uyu ni umukino w'amahirwe, nta yandi manyanga arimo, ibintu twabikoze mu mucyo mureba, sibyo? Miliyoni buri munsi. Abanyagicumbi ndabashishikariza kuyoboka umurongo wa Airtel Tigo kandi bakajya ama promotion yawe. Abanyamakuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoni. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 YORA Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. YORA Cash wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Cash, yes, miliyoni ku munsi, miliyoni 2 ku cyumweru na miliyoni 20 nk'igihembo nyamukuru. Uri hehe muntu uri kutureba? Uyu ni wa mwanya rero tugiye kubazanira ababashije kwitomborera amafaranga yabo, bagiye kuza ahangaha bayoragure. Tugiye guhamagara umutumirwa wa mbere aza ahangaha bamureba bose. Okay, right, arahari ameze neza, afunzemo boko kabisa. Tumuhamagare aza ahangaha atera intambwe nuko aza yinjira kabisa. Yes, tipe cyane kabisa. Salama. Bikoy. Umeze neza wafunze babo. Kabisa ngewe ibintu by'inugu nago byafamo. Se bro koko fata miko. Ko numva ubutakavugije. Ongera mariko yumva. Mukafwala ariko murekeraho nta tuntu twinuza. Okay, good. Amakuru umeze neza? Ewana nashukuru Mungu. Unashukuru Mungu. So unaitwa nani? Unaleta Kiswahili hapa? Kinyarwanda. Kinyarwanda. Nitwa Tuyisenge Pascal. Tuyisenge Pascal ukaba uturutse hehe? Abanurutse Ibumbogo muri Gasabo. Ibumbogo. Wow. Ejo twaraguhamagaye. Yego. Wari ubyiteze? Nari nakinnye numvaga afite amahirwe nk'ayabandi bose bari gukinana n'isa. Okay, good. Hanyuma kuvuga ngo yari yamaze kubibona ubona ko iyitombora nta kindi kintu ishingiyeho ni mu mucyo. Nawe uravuga uti nanjye ndimo. Wow. Okay, good. Hanyuma rero ufite agakapu. Uri tayari? Aforme kabisa. Aforme. Akwinjizemo. Tayari. Okay. Kwinjizemo. Yes, ati ari tayari kabisa. Reka turebe ese ngufasha mikro utambuka neza cyane bagufungurira hanyuma turebe ukuntu aferi iteye. Mufungurire neza kabisa nuko nguko yinjira kabisa. Ese araza kuba akuramo angahe? Yes. Munyemerere mbafashemo gato cyane. Yes. Good. Hanyuma turebe ese ndagira ngo tuze turebe ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Ni YORA Cash na Airtel Tigo. Ese araza kuba akuramo angahe? Nkwibutse rero ko afite 250. Ese araza kuba abikuramo hariya byose ariye yose naye afite amahirwe full kabisa. Reka turebe mufungira. Gahunda ukuntu zimeze turabara kuva kuri 1 kugera kuri 3. Uhita utangira. Nivuga ngo start uratangira. Amasegonda 30. 30 yose uyabyaza umusaruro 250 yose uyatware.
siko bimeze akabizu kanjye urakansubiza ukuntu rero ahagaze mwamubonye kabisa ahagaze neza cyane harya bari babyita kibarshi ameze neza cyane afunze bihuha kabisa inote zirimo ni za 5 ndetse ni za 2 ndetse ni za 500 inote dukoresha ahangaha mu gihugu cyacu ni igihumbi reka turebe muri aka kanya tugiye gutangira rero twagiye 1 2 3 uyu mutipe nta mikino shyira mu gafuka neza yora inyuma yawe fata yora dore bitanu yora ibyo bibiri ntibimucike yora turebe amasegonda 26 amasegonda 27 amasegonda 8 amasegonda hagarika kabisa urondiye amasegonda ariko nta kibazo wow umufungurira neza Sylvie avamo ameze neza ni yora kase oya uyu mujemura mubaye nisi ariko ndizibonye binakoze ngo arana hariyo yamize se hari yashakaga kumira hari note yamize okay umutipe mbwira bana yes kabisa ndagusaba ugende wicarire hariya kabisa nk'umuntu w'umutipe kabisa umwami muri Airtel Tigo atira fatami byari bimeze biti Yana ni sawa ni salama yego urumva ufashemo nkangahe ko harasigayemo urumva ufashemo nkangahe mfashemo nka 50 ayo 50 yego mu bihumbi 150 yose yes kabisa Yana biba bikaze hari amafaranga ugiye kuyakoresha iki uwaye ufite uyu mushinga ese ufite ibihumbi 250 ubu ngubu hari nandi ufite utarabarirwa ese aya mafaranga impano hawe na Airtel ugiye kuyikoresha iki wakoraga iki mu buzima busanzwe hari akazi mfite ariko nyine ntawanga inyongera ntawanga ijana muri n'icyo kintu cyarakwamiye ahantu uri gusengera amafaranga urebye nacyo ibintu byose ni salamu ntago ari salamu ariko urabona nk'aya mafaranga umuntu aba abonye gutyo hari abantu muba muturanye hari nk'Imana iba yakoze nk'ibi ngibi kugira ubone aya mafaranga nshobora gufatamo nk'amafaranga hano nkagenda nkishyurira nk'abantu nka 5 mitiweli gutyo batishoboye urumva ari igikorwa mbamase niki wabwira abantu bataritabira yora cash bakivuga ngo urabona ngo se ni wamenya ngo arimo baba batubeshye baba ikintu nababwira cya mbere ibi bintu biri fair pe nukuri nta muntu numwe nziranye nawe muri Airtel cyangwa muri Tigo oya okay ibi bintu nukuri ubwo bakanda akanyenyeri 155 urwego amafaranga arari muri Airtel ubuzima bugayumba okay right mukanya bagiye kuba bamubarira amafaranga ariko nkwibutse rero ko aracyahari nawe n'umukobwa muraza ko bamubona yiyorera kabisa ni mukanya gato ni Airtel Tigo umukobwa hari nta ntenguhe ndamwinginze naza ayore 250 yose kuri systeme ahantu twagiye bwa mbere baravuze ngo abakobwa n'ubundi nibo basama nakubwira iki rero 250 yose na yawe usame uyore ushiremo hose namwe imbere twagiriye ubuntu nakubwira iki turagaruka rero mukanya reka twamamaze twongere tugaruke tubabwira ayo yabashije kuyora murakoze cyane siya cool wagura inzu wagura imodoka ndishimye cyane nk'umuntu waturutse mu karere ka Rubavu byoroshye gusa gutombora rimwe gusa kujana na 55 nashaye amafaranga ibiceri 3 gusa ndangije ndituriza ndagenda bukeye bwaho numva barampamagaye bwa mbere barampamagaye basanga ndukwivugiraho bwa kabiri numva nakwitaba nimero nsanga ni Airtel so nta kimenyane kiba gihari kandi amahirwe aracyakomeje murakoze nabona ukuntu ari kuzamuka hanyuma icyo atema amafaranga atemerewe nayo hasi 1 2 3 Yora cash ni miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 wema amafaranga 185 murakoze 185 agiye kongera ku 250 yari afite akaba ngahe afite imibare ngo batubwire
435 akabatsinda yose y'ibihumbi 435 aka kanya. Hari abantu mujya muvuga ngo aratubeshya. Nyaboneka hari uranzi ngewe uranzi. Hari umuntu n'umwe muri Airtel uzi? Oya nta n'umwe nzi. Bose utumenye uyu munsi. Hari abantu nyaboneka ibi bibera kuri televiziyo y'u Rwanda ku mugaragaro. Niwe yaboneye aya mafaranga. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Okay, right. Tugizera ko rero mwese mumeze neza. Ikaze nanone ni Yora Cash na Airtel Tigo, ngira ngo mumaze kumubona ese mu gihe bakibara, ariko nkwibutse rero ko haracyari ubundi umeze neza kabisa, ariteguye ameze neza. Ariko ngira ngo Sylvie, hari abantu batarasobanukirwa promo bimeze bite? Hari abantu batarabasobanukirwa promo, twashakaga kubabwira ko nta yindi gahunda, nta kindi bigusaba aho uri hose mu rugo. Wowe uri kundeba kano kanya ni telefone yawe yonyine, upfa gukoresha umuyoboro wa Airtel Tigo, wohereza rimwe ku 155 cyangwa ugahamagara ku 155 na ukajya mu banyamahirwe ukabasha kwitomborera. Sibyo? Ukabasha kwitomborera. Abo rero buri munsi dukuramo abantu babiri. Sibyo? Hari ukuntu rero abantu barimo baribaza. Ese iyi technique kakantu nuriya mugabo ufite umwuka ubushiramo bigenda biti? Ni gahunda, uri gahunda. Hari umuntu uri kwibaza ati buriya kari akantu nta kintu baba babikoreye. Turashaka kubereka ko kano kantu kari real, ni umwuka uvamo, buri muntu wese yagakoresha. Sibyo? Urumva? Urabyemera ko harimo umwuka? Ariko tutuboro twaragowe, by the way. Umwuka ari isi. Yes, nuko bigenda rero hano haba harimo imibare 9, right? Imibare 9. Hanyuma rero bigenda bite iyo ukinnye biguhesha inota rimwe ku munsi, sibyo? Nibutse rero ko inota rimwe, amanota 2, amanota 5 biguhesha kuba wowe wakwinjira mu banyamahirwe. Dufite na manota menshi. No kuvuga ngo inota rimwe yego niryo, sibyo? Ariko uko ukinnye upfa kuba gusa wakinnye uri mu banyamahirwe. It's automatic. Ni nko kurasa. Iyo wakinnye gusa wohereje message, nawe ufite amahirwe y'uwo munsi. Ufite amahirwe y'uwo munsi. Ariko hari abantu bibaza ngo miliyoni 2. Wibuke ko miliyoni 2 azaba ari ku munsi wa gatandatu. Sibyo? Bazaza hano hari umuntu tuzabona ba miliyoni 2, sibyo? Ariko abo n'abantu bakinnye byagenze bite kugira ngo binjire mu banyamahirwe kuwa gatandatu bazaba bitomborera miliyoni 2? Nkuko wari ubivuze uti iyo ukinnye ni inota. Sibyo? Nota rimwe ku munsi. Ariko ntago ushobora iyo ukinnye uyu munsi iryo nota urarifite nibyo. Ukuvuga ngo wakinnye uzi neza ko ejo nawe uri muri tombora. Nawe uri muri tombora. Nejo nihagera urongera ukine. Iminsi yose y'icyumweru hari abantu bakina buri munsi. Ayo niho ya manota ava kugira ngo no muri babandi b'icyumweru nabo ube urimo. Ukuvuga ngo target yawe ibiri ahantu habiri. Henshi nukuvuga ngo iri kuwa mbere, iri kuwa kabiri, iri kuwa gatatu, iri kuwa kane no kuwa gatanu ku minsi y'icyumweru. Urabibona ukuntu hari abantu bafite target baba babibaza akavuga ngo ninkina ku cyumweru bazampamagara mu bo kwa mbere. Ninkina kwa mbere bazampamagara no kwa kabiri. Ninkina kwa kabiri kwa gatatu ndiyo. Ninkina kwa gatatu kwa kane ndiyo. Ninkina kwa kane kwa gatanu ndiyo. Icyumweru kikaba kirifunze. Icyumweru rero kikaba kirifunze. Muri aka kanya niba wowe ari ubwa mbere utubonye cyangwa se ari ubwa mbere ubimenye, ndakubwira ngo fata telefone yawe wohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se uhamagare kuri 155 cyangwa se ukanda akadirishya 155. Uraba winjiye mu banyamahirwe. Nkwibutse rero ko aracyari umukobwa umeze neza cyane, ari gusenga cyane, amasengesho menshi cyane. Niba hari icyo ari bumara no biraterwa nuko we yiyumvisha, ariko ni tayari kabisa. Ndamusaba ko ahantu hose hashoboka ahashira. Tumwakire hose hashoboka aze kuhashira cash. Dutegereje no kureba hose aha mu musa hose agakapu nubona mu gakapu hari ukuntu bijya byuzura ukabura aho ushira, uze gufungura umupira twagiriye ubuntu.
sibyo None se yatebeje. hose uremerewe hose urabyemerewe ariko ibyo bintu biremewe biremewe gahunda ni ya yindi muntu dukurikiye turi muri Airtel Tigo ni YORA Cash nta kindi bigusaba nukohereza rimwe kuri 155 cyangwa ugahamagara kuri 155 ukajya mu banyamahirwe niko bimeze turi kumwe. Okay right, ese araza kuba nkwibutse rero ko tunategereje kureba ese wa mujama wafashe amafaranga ese byagenze bite afite angahe iyongera kuri 2 kuri 250 ni Airtel Tigo agiye tubwiye ngo yabaye ngo ni 250 simbizi mukanya gatoya rero araje n'umukobwa ntujye kure I'm telling you turaje turebe reka twamamaze mukanya gatoya. Okay, reka rero tuze twakira umukobwa nawe. Rero batara kwamamaza reka tumwakira ariko. Twakira umukobwa. Tipete. Meze neza. Wabonye ukuntu naramukije umugabo? Wasanga urabyemewe? Sava? Ariko warukunze. Okay, good. Uri tayari umeze neza? Meze neza. Witwa nde rero? Vuga cyane ariko uza amafaranga ufite. Twa Kamariza Janvier. Kamariza Janvier. Kamariza w'umucuranzi uramuzi? Nago muzi. Fata mukoneza cyangwa ariko mufatira. Kamariza w'umuririmbyi? Nago muzi. Kamariza we. Kamariza rukundo. Uramuzi rero uriya ukuntu yari afite ikintu bita impano kunanga. Urabibona? Icyo ngushakira ni impano yo kuyora kuri uyu mugoroba. Kamariza uyore. Sinakazi mfite. Ntakazi ufite. Ariko rero ufite 250 hari ugiye gukora undi mutahe sibyo nta gutindiye rero ugiye kwinjiramo hariya urumva uri bukure mangaye icyo wasengeye nayo 250 urabyatuye hari ikintu ushaka gusenga cyangwa ushaka gusenga aya ndasenga n'uburi navuye mu rugo nasenze uvuye mu rugo wasenze uhora uri ku gicaniro umeze neza waka reka igicaniro kiziye Abdul Kalim yabarashaka uretse turebe kabisa mufungurire ameze neza kabisa ese araza kuba avana mangaye bafungurire yes ni YORA Cash ese biraza kuba bimeze bite biraza kugenda bite arakura mangahe reka twerekere hariya turebe kabisa gahunda ni yindi turabara 1 2 3 start amasegonda ni 30 yose wemerewe kuyoragura ibi 250 ureba nizo noti zikuri inyuma zegeza imbere yawe Kamariza icyama yose atagira nimwe gucika ese biraza kuba bishoboka hanyuma tekiniki hari iyo ubonye nta kuntu uri kuzigeraho ujye uzikuruza Kamariza arabiza ameze neza ahubwo mufungire twagiye good tegereza untega Kamariza ese biraza kuba bimeze bite amasegonda yatangiye kwikora turebe bahuha bimeze neza cyane Kamariza hagarara neza cyane Kamariza tandaraza 1 2 3 yora Mariza mukahuha yora amasegonda nabiri amasegonda atandatu amasegonda agiye kugera mu 10 amasegonda 10 wow umeze bite 11 16 ayo yose nayawe wahawe amasegonda ageze muri 20 biraza kuba bimeze bite Kamariza yora 25 turebesha amasegonda gatoya 25 amasegonda 30 Kamariza avuyemo arayacigatiye ibintu ni salama kabisa Kamariza nta bintu byo kwasama ngo amafaranga agwemo hari akagiyemo hari ukuntu babona ava hejuru bakiza yes Kamariza yes good Kamariza oya wija Kamariza ufite ubwoba rebe itakara ndayigutorera Kamariza ubu hano harimo amafaranga ngaho urebye neza nka 150 ariko shawe umva nose yarabye bimeze bite igitima cyadihaga byatari ubuse kiracyadiha ni bukeya okay good wakoraga nta kintu wakora ufite umushinga none ndabizi hari ikintu ngiye gukora ugiye gukora iki ngiye kureba nk'utuntu n'abancuruza utuntu waba ucuruza uvuga ngo ugiye kuba boss wawe ku giti cyawe waba ufite umufiance se cyangwa bimeze bite aya ntaramugira arimo arisabira ibyo byo fiance bubyiye ubuse nta bantu bari kukureba inshuti batangiye kugukunda cyane ibintu abantu baguhamagara ijoro ryose ubihorera babwiye ngo ko mutampamagaye nta kazi mfite ndabwira ngo ntago mari wabwira iki bagenzi bawe bataritabira promotion nabo no kwitabira bakohereza nabo bakazatsinda wohereje inshuro zingahe 2 inshuro 2 zonyine come on 300 ese Kamariza uzi ko ugifite nandi mahirwe nejo ubishatse wakomeza
nta kikubuza gutsinda inshuro zose sibyo komeze wiyohereza ubutumwa amahirwe n'imbara yawe azakomeza gusekera. Okay right, ngira ngo murabyiboneye kabisa nuko biba bimeze. Nkwibutse rero ko dukeneye kureba ese wa mujama wa mbere afite amafaranga ngahe yose hamwe aze cyangwa Kamariza genda we bagukorera umuti babara ibintu bimeze neza kabisa. Yes kabisa, reka turebe, reka twakire twihuse cyane rero right. Reka twakire wa mugabo wa mbere wamubonye Kamariza, ubonye technique yari afite ese Kamariza yamenye yo gufata yo hejuru kandi niwe mugufi. Yes, turebe sheke aze turebe ukuntu bimeze. Aha, yes, turebe muduhe sheke kabisa, hanyuma ngwino uyifite, hanyuma ese nangahe mwese mureba. Yes, akira hagarara hano hagati rwose. Ngira ngo murayibona Pascal. Yes, urumva umeze ute? Nta kibazo. Urumva umeze ute muri wowe? Ndatuje kabisa. Ibyishimo bikugeze Too much. Yes, mwaka kanya rero ni 354. Bisobanura ngo yayoye angahe? Yes, basanze wayoye angahe? 104. 104 wabiyoye kabisa. Yego. Wow. Silv. None nabonye ufite umudamu. Yego. Niko bimeze. Yego. N'abana. Umwana umwe. Ari kukureba. Ubari barakureba kuri televiziyo. Cyane. Uribaza ko umunezero umugeze hehe? Wamwemereye iki? Ndabizi ko ninya yora sheri ndataha ndakwicaza nimba ari muri auberge nimba ari kwa rado. Byo kufita no mafaranga ukayituburirwa irengero. Ibintu byo kugenda ukabura. Ubundi nkuko bisobanuye iyo ufite umugore ibyawe nibyo bye. Amina. Ni kuvuga aya niyo yenyine. Ari kukureba agira ikintu mubwira muri aka kanya. Arabize ndamukunda. Wow, arabizi. Oya, arabizi ariko mubwiye uti sheri aya mafaranga bya bisorori ndabikwemereye. Arabizi. Kaze kakantu gahita kagenda gahinguranya umutima. Cya gitenge wari bukinze genda ugifate. Asante sana bana. Icyo wambwiye nacyumvishe. Mu kanya gato rero ngira ngo murabibonye aranezerewe kabisa nuko tubigenza kabisa. Hari umwe tutaramenya ese yaba ya. Nirihe jambo yabwira Airtel Tigo kuba ikuhaye aya mafaranga yarakwemereye ukaba nawe ukaba wajya muri tombola. Nirihe jambo wabwira Airtel Tigo? Abatabyemera bababwiye ariko aho byose bituruka turahazi. Airtel icyo nababwira turabashimira nk'abanyarwanda bakomeze baduhe serivisi nk'izi ngizi. Urabona hari icyo bifasha abantu. Hari aho bava, hari aho bagera. Amafaranga 354 ntabwo ari amafaranga makeya. Ufite nk'umuryango nkanjye nk'urugero mwumvishe abari abakozi bo mu rugo yahise avuga ngo nsezeye akazi ngiye kwikorera. Ni byiza cyane. Niye produit Tigo bakubwiye Airtel Tigo nicyo ikundira cyambere ni ikintu uvuga ati ifasha muri ibi ngibi ni guhamagara kwayo biraryoha. Ikindi kintu by'umwihariko hari ahantu yagiye gufashanya na Rayon Sport. Wow. Yes kabisa namwe bareyo. Reka rero mukanya tugaruke kabisa. Asante sana urakoze cyane kandi ukomeze ukine wenda miliyoni na madamu musuhuze n'umwana musuhuze nimujya kurya gakoko nge na Abdul muzatwibuke. Agakoko. Asante sana. Mukanya gatoni YORA cash na Airtel Tigo mukanya gatoyi. Umva hari gahunda rero. Nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura cash? Uri gukina ariko amafaranga 150. Yego 5 pe. Yego rata. Hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima. Niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. YORA cash. YORA cash
hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Yora cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri Yora cash Yora cash Yora cash warikisi Yora cash. Turagarutse rero nkuko Silver ari kubabwira gahunda ni yayindi ni Yora cash aho wandika SMS imwe ukohereza kuri rimwe gatanu kugira ngo murayibona kabisa 354 sio mchezo. Sio mchezo jamani, reka twakire nundi nawe Kamariza wari umaze kuyorera amafaranga. Iriya mibare. Wow, asante sana, felicitation kabisa. Kamariza, uriyumva ute? Neza cyane. Sylvie, kumureba arakaje. Kamariza, gerageza nanjye ndebe. Urumva bimeze gute? Neza. Hawe nk'umuntu, uri umukobwa urubatse? Ndi umukobwa. Uri umukobwa. Urumva gahunda ushaka gukora kugira ngo ugire nawe ahugera. Ushaka kuvuga agati yenda hari utuntu ngo nshaka gucuruza. Ushaka kuvuga ngo hari utuntu. Ukaba ugeze mu bintu. Uyashora mu gataro ahetashye. Oya ntago najyana mu gataro. Ibyo bintu by'imwe. Yes ni nkiki. Ngiye kujya iwacu. Iwanyu ni he? Reba kugira ngo ushaka kuko. Nyaruguru. Noneho shaka ikibanza mu isoko nje ncuruza. Sata abantu ba Nyaruguru agiye kuza. Abantu ba Nyaruguru Kamariza munyamahirwe nawe agiye kuza. Agiye gufata iseta, iriya bayita iseta. Sibyo? Kamariza rero abonye ibihumbi 413 ayoye muri Yora cash na Airtel Tigo. Muri aka kanya rero gira ngo Sylvie twasozanya. Reka dusoze na Kamariza ariko ari uzi kubyina. Aho mva yabiyoberwa wowe wabonye ibihumbi magana dusoza gahunda ni yayindi ni muri Yora cash Airtel Tigo. Nta handi wakura ayo mahirwe, nta handi wakura ukuvana mu bwiza kujyana mu bundi ni muri gatanu nawe wibere umunyamahirwe. Mutuzamurire twibyinanire n'umukunzi wacu Kamariza. Kamariza bana. Wowe tugendereho ushaka niyo kaba gasirimba kameze neza. Mukubita gasirimba. Wereka kora nk'umuntu uri gusirimba kandi no gushimana. Baji. Imana bana. Asante sana rero. Ejo ntago tuzaba turi hano saa moya ariko tuzaba turi hano isaa tatu turi kumwe nk'ibisanzwe. Promotion yayindi ni muri Yora cash Airtel Tigo. Nababwira iki rero mukomeze mwitomborere. Ciao. Hasta luego Airtel Tigo. Yora cash Yora cash ni miliyoni buri munsi miliyoni. Nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi? Uri gukina ariko amafaranga 150. Yego cyitanu pe. Hamwe na Airtel Tigo, ibyitanu byaguhindurira ubuzima. Niryo ukeneye ngo Yora cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155. Ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi. Miliyoni 2 buri cyumweru. Ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash. Yora cash hamwe na Airtel Tigo.